ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kesenjuk wahe cenong ri jantia kala penbena ban penlong yang kejingelang ke basisin sisnem haga khatway tri kubna no opera arzar arfway ha cleariat West East Jantia Hills District kaban sedang nadu kapor shipho baje minstem. Presiden kesenjuk uba e lipon uliatho bagajing themu ban penlong ye gane gejingelang kalong banyakren halor ki kampen roy bat ki we ki kam ki bedai bat ka bha kamiat ki snong ki thau bat ke emlang ka salang. Ula kenturu ya barok ki wahe snong bat ki life member na rilom Jantia kata na East bat na West Jantia Hills District bakinya poi khnang hagani gasngi. Temu yang kesenjuk hawa penman ya ka annual general meeting nakadaw ko em gani ka pandemic dat mete yo iya ka lockdown nakadaw ko em gani ka kejut coronavirus mi penman usnem arajar arpau halusnem arajar arpawi snyawi wadak di jingkemen o yo penman ye gani kanjo heni wada yo iya ka permission na DC yang ke East Jantia Hills hawo yo penman ye gani ka thau ka molejedi ha ka county hall yang ka Cleariat West kawan orang tu East Jantia. Kemud mentu penmani yang ni kawa habi usnyau neki dongki cenong warok hapo yang geri Jantia yang kijing di yongki. Yo hi na kapor yang kijing yang di dorbar cenong. Haji itu waki skim sorkar kanjo haji itu wakayap kim lene open karoy kupa hapo ki dongki cenong. Naduk beluti sengking ki umban undi kamjo ki jingeram ki PHC CIC kamjo la ki wangi ki benta ki wa M ki duna tumbun hapo yang kari Jantia bat ko kongsan hi wa yu wa ka central government dan ka sarkar India hi wa na ko por da khen ga yi hapo yang kari Jantia le ne hapo ka hill state hapo ka jala yang ka Meghalaya wro ka wi la da khen ga wo penerkat I kam bitha ko plain area le japo khar Haji itu wagani kawi kamat kawa I dabu I kejing thok na jauh DC yang ke West Jantia. Hai open sniaw. Wa ia ki proof address haji itu open siap bertuit oleh enrollment. Kini new portals. Naga benta kawo yo human kam ki voters ki upaka yang ki dong ki cenong apa beri Jantia apa yang berjalan Meghalaya. Kam jo apa yang dari India hi. Tayo wa hai tu kiwan ki benta ki jingpen sekian dan ki proof address ki woto nakali yang ki dorbar cenong dan nagi wa cenong yo de yang like MMD entertain ki ka kar wakante I kwa I wo bo hejing to wa kani ki jingkar pat ki yang I unta wo ong I wa wile percai wa election commission yang dari India reibo jingkar pat ha kani ki thau tapun ki wa cenong ki wong putih ye ini let's see how do we create a central government Cirum ke state government, but hiju import the life persnya wila yang ni ka kam caka JHADC lene jauh CM yang ke district council JHADC ka ri yang I ini apa ri Jantia. Tekile nak kalian yang ki orang kiwa ucin kia yang ni kam. Dengan nilai man kau kawi kijing Cucu oyo ila M kijing itu hakan kiwan ki central scheme lene kiwan ki isu kiwa to ya kelami wa yo em ke jing telot hejing to nagliang ka state government kamju le heliang yang ka district council le ni ki EDC support yang ka jela Meghalaya te I kan ju he chnong em ke jing ya kalam yo I ka jing ya perkhat ke yo I unto do kan I hapo ri Jantia rai hapo yang ka ri khasi Jantia ka wamut I yo em langi ki kre langi chirup wa ki sunjuk ki nong sunchar chnong yang ka pri hnya trap ia kan kijing ju persnyal karo kamte kan ni annual jarang meeting da khud kerpadi denusin was nyau khiang I ge he chnong waro umha udam uwila u he chnong kana go yo ye penbat pensut ye jing yong I la da gar unyi na kalyang yong ki border issue ko mod na do kini woker China I ki port ki ang yong dari India wa ka Bangladesh ko kan thup I ki chnong yong I apo ri Jantia le ne apo war Jantia kani la hab ya klam ya penbat ba dewi mon jurlang ki wa he chnong unto wa ka
सरकार वो लाई याई लाई का या के जिंगी मंजूर yang kita dapat jenong. Cocok ni te yoi haji to wagi surup hatok di border area la. Kini le man ko isu ko ha ki klam ha ki penbai. Wadang bon le ki blok kam ke blok saipung kini le yoi dang man ke jing sadin. Haji to waga luti seke le ne ki road transport communication yoi man em ke jing ko adok kata kan wakam te kerpa iya ki wa jenong warok ki em nasom kapsol kamu nak mencuai teni, osnya bahagi uyawan cakap nika annual general meeting yang kesenjuk kuda kod na do ke benta ko emi na do war Jaitia yang ke west Jaitia hado riboy yang ke west Jaitia kam do chado cekita ki saipung blok border yang ki bieti hapo east Jaitia hado ha mungkin rata syara ter ki border yang ke east Jaitia kerpat yang orang tu chenong di cimpentalang. Ini dia emi ha kani ke benta yang kani ka jingi cem ke yang i udah penbai lang. East wa west ke mud hapo yang ke stri yang ke senjuk chenong keri Jaitia. Kini tak man ke jing kerpat kan wakam te ngai da lengba kani ke jing kerpat lengba ki press ki media wa pi kam ki chenong yang keri Jaitia. Oh yo pi senyal le ya kani ke jing kerpat. Komud hau dan giwi le o wan cha kani kenang yo man ki kam ko lai bat lai ti cho ia at i ke ia khnyum ki nong song chnong yo i ia ki yaw ki sem ha yo hi o khnya ku ti sengki ki surok ko da hab le ube te ki bru municipal re kat wakam te snyau diawi hadu kan ni o yo i ia ka yaw siang umpu em pendet ia ka da ka JHDC kat kam kekular lene wotok pendep ya gani le kam ko sunjuk we chnong han di gao chin banta bat ko khado yo ai ki khon gi yong i ki khna school ho yo ki sen balang ho yo ki pli da ya khi ki lene de ya le ki pusnya je sarkar na ka banta wo wan ra i ya ki college sarkar lene yo punbon chu i ya ka sit ha ki college kam ko de em kyang nang ba kam jo eastern college ta east Jaitia kwa ele wo punjram chu ke sarkar yang ki kampura le ne wai ko kilat yarap ki khana skor kani le ka senjuk we chnong da kular wo chimpantai wi kreklang ya kani khudlang ile ke ji kreklang yong ki nong chong chnong to do yo he chnong ye ki isu haden ud det iklam hagani anwal jarang meeting ngai boy daw yo i ka dor bar ba ko panmani hapo bri Jaitia na ka banta ke ji he ji ko yong gari Jaitia muslim ne election the boy go now you penne ke chong sup chong sai ka senjuk he chno the pass kale ya karai khamat yo bon gulang ka general meeting ko daman ha ka ar bhaw ar tarik yo brai February of sem ar jar ar bhaw konti hall yo kalat bo jwai wa ha ka poro wan kanba si ki candidate le da yi chim do le so li ki kari chiro le lang wa ka kari yo candidate kani yo wan ra i ka chong sup chong sai yo la i khajia yo la i cho ye da e production kam gini ki ha sunjuk le o pensnya ha yo bon walang tengah ada gini ki jingkar pat saji sen den sen okhian kerpat i ki he chnong yong relom Jaitia waro towi wa snya ba yo wan ye chimbata chakani anwal jaram meeting yong sunjuk o penman hai ta ha county hall yong clear west ha east Jaitia district ka por to man ga chipau chiteng Kadvi tarik ubnai Disember sem arajar arbawi uman gale kesni sejai kulai support.